Abay nag-convince mo mga Muslim, ano siya? No one. It's my research. Because of my study in the when I took up my licentiate in sacred scripture. Oh, I have my licentiate in sacred scripture. So, when I compare the scriptures, dito nawa ako guba gyud. Lito ang point na. Stakbol ko. Sa naman eh. Oh, yung stakbol ko. My Lord, my God. Saan akong kinabuhi? Bakak mo na ini. Oh, kaya mo na ko, bantog na rin pari, taas kayo pa eskwela ko. Tubukan mo din usaon pag-twist mo. So, pag-twistings mo, ilan na. Oh, yung philosophy yun. Before theology, philosophy also. Pagan philosophy. And then, side by side, with the Christian theology. What effect? See, once paganism is used, it will infect the truth. No, it will infect the truth. We do not quest for this because we only have to believe in the words, in the message of Allah. Sa iya lang yun. Ano manghita ba matag mga filosofi para masabta na ito? No need. Oh. So it is this quest for philosophy. That time, ang Quran, i-compare niyo ang Quran. Oo, mauna nga ako. Asa nga point sa Quran nga nakita niyo, uy? Diya palang daan sa kuhan sa Al-Fatiha palang daan, bahagba na ko. Pagkabot sa Bakara, ingon ako, wak na ko'y pagtuo. Diya palang daan, waan na. Namagulo ba niya? Buba na. Ang mindset sa mag-study, mga anak. Oo. Siyempre, pila ka years ka nag-study sa Christianity, anak mo. Pwede mo kumbisyon ka nga. 13 years, nag-research ko, 13 years, gatago-tago ako. If ever nami-meeting sa Turkey, sa Istanbul, sa Panar. Pagkagabi, magpuntak ni kong masjid, ganay ustads o kabalo mag-English. Iskapo ko na, ubuon na kung paano dagal ko sa likod ng taxi. At today ko na sa Muslim quarters. Ustads, sige ko question, hilak na ko Indonesia. Allah will take you from the pit. From the pit lagi ko no. Sige lang. Oh. I respect you. O lagi siya, but you are a high church official. Pagtanaw yan sa high church official, ligaw lagi ano. Pero isa lagi di kumpis na ko musyahada. Oh, si Ustaz nga Muhammad Isya Fernali from Pakistan. No. He say, we can do it online. Do it online. And then our documents, atong communication, just bring it to the masjid when you go home to your country. Atong communication, which will cement that you are a Muslim now. Iso guys, isa. Pakistani ginoin na ako. Pero hilak siya. Pagtanaw niya sa ako bitaw mga katong mga akademiko Allahu Akbar. Itulo yung luha. Ako po, itulo ako luha. I cried and I did not know why I cried. And until now, I cannot describe the joy. How is that moment when I pronounce there is no God, no. La ilaha illallah. Actually, sa mga observation ako sa Saudi Arabia pa, hingalang statement, hingalang permitting statement yan. Nakahilak ko, wakong kabalo, ano nahilak ko? Pareha lang. Maugin na siya. Isa siya. Why? Because you live a life of a lie. Mura bitog, gibakakan ang imong tibukin na believing in this and yet di man di ay. Kung ano when you embrace already the truth. Gigayran pag yung ka sa Allah. Padiri ka. Diri ka. Nakakay kaugmaon diri. Ayun lang ko. In my remaining years, ayun ko. Pag-learn lang ko Arabic, after this, then I can help propagate Islam in my own country. Where I am needed. Parang ikurog akong kamot. I know I'm no longer in the truth. Wala na ko sa matura. So I have to go to the path of the prophets, and the only way is to shahada. The only way, and to live the life. And then sabi ko, itong mga apprehensions ako, usal akong friends. Indeed, isa na nabiling sa Facebook friend. Being Archbishop, daghan yung friends. Pero pag declare ako nga Muslim na ako, isa na nabiling. The Pope, just like all men, are fallible. Fallible beings. So there is already a contradictory statement sa Pope.
sa ilang decision karon nga pwede day mo resign. So asa na itong doctrine of infallibility of the Pope? In which ikuha nila dito kay nga Peter, your rock. On this rock I will build my church. Wrong translation. Simon Barjona, afto o Petros, ato ine to Petra, and misudot ng eklesiyam. So kung ato na sa ikuan into English, Pedro anak ni Juna, Simon Barjona, kung sa Arabo ba bin Salman o bin Jonah. Yes. Mga inana sa termino. So Peter, Simon Barjona, you're Petros. Si Petros, you are a small rock. Gamay nga rock good. And on this Petram in Greek is feminine. It cannot refer to Petros. Feminine na siya. So even in Arabic, katawanan kayo na siya nga, imo i-link tong Petram to Petros. Foolish. Stupid. So, you're a small rock. And on this rock, giputol man na, on this rock of faith, sa pagtuod nga malikon, dito ang iglesia, mutindok, mubarog. Dili mutindok, mubarog. Dito ang baruganan sa iglesia. So pag yung baruganan, ang iglesia is actually umma. It is not the church. The structure is umma. The nation, the people of believers. That is the right translation of it. So, how come this translation came to us twisted? Kasi binaluktot yan ni Pablo. Yan lang ang answer niyan. Dapat hindi Christian, Paulinians. Pasensya ang masaktan, pero yan ang katotohanan. Pablohanon pwede po. Paulinians, Paulians, Pulians, basta yan. Pablonians. Pablohanon, dili Kristohanon. Dili. Because Isa is for Israel. Peace be unto Isa. So, for Israel, the ummah of the Israelites, the people, unfortunately, he was not received. Yes, that is why when the pagan woman, katong nangay si Jesus ng tubig, di ba it is not lawful for me because I am for the people of Israel. I am not for you. Wala ang ako minsan, di para nimo. Because she's a Samaritan, outcast by the Jewish people. Outcast na sila. Hugaw, haram. Hinana na sa ila, belief na nila. So by that point, gipaklaro ni Jesus, it is not sarcasm. It is simply the truth. Because sometimes the truth hurts, but it will set us free. Hina naman na, ang kamaturan, dili pirmi nga makalipay po sa tao, nga kalibutanon ang pangisip. Pero kung atong pangisip, dyan na, the next, our eternal life, dili ito siya sakit. It is simply but the truth. Ang kamatuuran lagi ito siya, nga dili bitaw chocolate coated. Dili matamis ba? But the real thing. So mautuhin ni Isa, peace be unto him, about that part of the gospel. That's by Matthew. Many things in Matthew are actually very questionable. Why? Matthew wrote it in Aramaic. And how come it was translated to Greek? That's why the Greek translation is full of errors. And then the book of John, very, very questionable. Why? At that point in time, John was only 15, 16 years old. Can he write that beautiful words in Greek? Well, it was indeed, for me, it was Paul's machinations. Si San Pablo, sukran bon. So it is Paul's, that's the Pauline strategy. Iyag ito siya. Dati mga Christian, maminaw na ko na, Kuya Hawa, si Bishop. Nasyak gani sila dito kay, ayun ko, nag-istorya naman, bisitahan naman ni Bishop Raul Dael. Kita mo sila sa ako, lade, kaya ko yes. Every time I have a vacation, obispo pa akong uyuan, si Bishop Honesto Pacana, Bishop of Malay-Balay. Uyuan ko man na. Muhangyo na siya. Tudluwi ang St. John Vianney Seminary.
musika sakra, sacred music. Nangagin ako na. Nangagin ako na Bishop dahil asa si Archbishop Gagwan, Kabantan, Jose. Gina sila na ako sa akong subject nga, sacred music. Oh. Mauna nga, dili strange sa ako nga, kaila ko sa ila. Kaila man sila sa ako, definitely. If they will no longer, wala problema sa ako na kung ilan ako i-deny. Well, no problem with me. But the BNA seminary can attest nga nakatudlo ko din. Wow lang na. Yeah. Wala ka naman sakit kaayo madungga humingon ko. I'm very sorry but if you wish me to discuss per subject, then I will have a thorough discussion in the right forum. Right forum. Sumodeng ko na ako sa iMedia.